Pardon, lasi untung dak Ruthe monduli labang so hangket he ke bangke 1958 aningkan dan piningan bangke 65 year on kita. Lasi ni litum ini labang so Empu Yesus Kristo hangket he labang swajai me Katalon nolong. Nilitum keceng pen on ini pajut anta mesen pen nilitum pijut ponlong lagi hempu hanta kiro pilo kasi nili arna hanta kiro parpik pen adoan ratatum mate member atum palok atum dikon atum la dikon board anatum sita labang so program ke pacun dia pan penang arni pen kacisik pon dolo kasi labang so kacisik ateng pen picun pon long pot ke arna panta kiro pilo sini lipini arni ke the mate itu mahem Yesus Kristo yo the ka hachi alam ke the nilam than pensin nilam the pensin ton to Chorolo. asin nonan ton